ubushobozi busakanagira ngo bonke nyikiriza tabar kubasa kwimukira president ahabwe birunje byakorira ihanga na mnongo businje hamwe n'ubugabo mukoramya. Ubushobozi busakabira tayiro district ya Semba burahashabira abantu kweyongera kunda government iriyo mbebembezi okwikiriza ruhanga ekyo government ekyo nikiyamba omuhyaka yataha mu kiro kya hati abayaka batahiremu kiro kya hati bayine ebizibu byabo kakuba government president atarayikirize omulimo guno gwakubiri gutaro kakuba atarayikirize nti obusobozi gendo ngeso obumu hati mwakubindi mujyanka ha n'ebizibu byanyu. Ubushobozi busakanagira ngo cyo barakwenda no kureba abantu bakundine bari kutunguka kandi bino businje kandi hake ikigambo kiro hano bokwika hano ikigambo kiro kigiye kimukiyonka tulibamu omukama ruhango wa mahigona okwakana kuhoyireho okunobangana kuliro kimu government byarose yakamba tutani tuenda akusobora kora kwegesa obumu hati tumutungire obushobozi bisa omukama ruhanga obushobozi bisa ubwo nagira ngo tubar kuburira njiri yonka kuyabona bagumiza no kwegesa abantu gukora emirimo ko baretere ntunguko mu makagabo no kweba basegasira ihanga kanenda abayikirizo obumu basaba ebiro bikwezi 2012 22 nikimanyisa omwezi abayikirizo obumu bahisaniza ruhanga no kusaba emirisa no kwongera kukizibwa endwara zabo no kusaba ebyetago byabo ebiro bisatu ebyo omukwenda kijabango rukura bakwenda mu district ya Sembabure nagira ngo abantu mu district ejibine mizembi nkoburogo hamwe nebindi mwebye ebizibu bibayina obutamanya katonda nsonga nkulu nnyo kati obutamanya katonda mulimu n'ensonga ezigiramu wakati kati ezigiramu kwe kuli abantu waliyo ebitundu ebiri abantu nga bali abanaabwe abantu igana 34 bo batahira mu nyikirize kandi igana na mukaga baje ko buhereza okongera ha muhendo gw'abantu abari kuza kutambuza ekigambo cyo mu district eji yalawo tusobodde okuyingiza abantu nga 134 abayingidde muzikirize eno balinga 134 kati abaliwo so n'olwekyo basanyufu okulaba nti basabiddewo ekintu ate ne bakifunirawo. Amakuraga gashakwa Thomas tumwebaze.